sana bang, di sana, jangan di situ aman kerja. Kalau nggak di sini ya, abang. Capek aja bang, nanti diinjak sama mama. Mana mau dia ngurusin punya abang itu? Di sini aja ha. Ini nah. Di sini nggak pakai pun pakai lape di sini di semen nih. Nah di sini. Enggak usah. Abang di situ diinjak ama ya Allah nggak cair.